Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita makan. Ada sayur, ada nasi, ada sayur bayam. Ini goreng telur. Ini sayurnya. Udah gitu aja. Mari makan. Doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baru matang ini. Panas. Goreng telur dicampur ku sambal. Ngebul keneh. Tos taruang baraya. Pagi apa? Pagi sarapan cong yoping. Sebenarnya iya itu jam 3:30 karek makan siang. Jadi abi mah mesti makan teh tepat waktu. Salaparna. Goreng telur empor. Panaskan deh. Tos panas keneh. Hatur nuhun kasadayana anu tos nonton video ieu. Alhamdulillah dinten ieu orang masih di pasien kesehatan biasa tuang ala kadarna tapi nikmat. Alhamdulillah disyukuri. Sing sareha sadayana. Cayo, hatur nuhun. Bye bye.